ngumbiko wenu lona madvodza lobalulekile. Kanti nine nithi kwanze bafelo kati kangaka emadvodza ayafa nicabanga ukuthi kuyindalo yini kufa kwemadvodza? Akusiyo ndalo, bafati ngibo lababulala emadvodza. Ngakho-ke nawulijaha sewufuna kuthatha umfati, ungamthathi umntwana wemfati lobulele indvodza yakhe ngoba nawe utakufa. Listen to me very careful. Phela umfati lobulele indvodza utala abantwana nabo labatawubulala emadvodza abo. Angithi nje itala inje, inyoka itala inyoka. Lishangane litala lishangane. Kunjalo-ke nemfati nje lobulela indvodza yakhe nebantwa bakhe loyo mfati labo nabo bayawabulala emadvodza abo. Ingakho phela kwanze emadvodza lafako kusale bafati. Kuze ungangeni-ke esibalweni ukuthi nawe ungufile wabulawa ngumfati, ungamthathi umfati umntwana wemfati lobulele indvodza yakhe. Utonqamla le relay ngoba wamthatha lalela lento i-relay. Lo mfati angabulala indvodza yakhe nebantwa bakhe nabo batalithatha loluthi la kuye nabo batawubulala abo emadvodza. Wena-ke ungangeni-ke lolo luhla, ungamthathi umntwana wemfati lobulele indvodza. Bantwana bebafati ababulele emadvodza abahlale nje bangenamadvodza bangakathathwa. Wamthatha nawe utakufa nakanjani utawulinisa loyise ufe. Iyacocoma lento iyaniketelana. Phela bantwana bemantombazane sonke isikhathi bafuta bonina. Nawufuna kwathi nje ukuthi le ntombazane ufuna kuyithatha itaba ngumfati lonjani, dadisha lo nina. Nangabe lo nina asidwedwe nalo mntwana utawa asidwedwe. Nangabe lo nina wabulala nawe utakubulala. Injalo nje lento. Intombazane sonke isikhathi ifuta unina nakanesandla lesineboya sekubulala indvodza nawe utakubulala. Ungamthathi-ke umntwana wemfati lobulele indvodza ngoba nawe utakufa. Abantwana bebafati ababulala emadvodza abahlali nje bangenamadvodza kuyavakala.